Kalau kurban itu kita kasih kepada orang kaya, maka itu namanya dhiyafah. Urung-urung yang berhak menerima kurban, siapa mereka? Semua kaum muslimin dan muslimat, walaupun orang kaya sekalipun. Nyan beda kurban dengan jaket. Maya jaket hanya kepada hanjit ke orang kaya, maya kurban je ke orang kaya. Ya, je ke orang kaya kurban. Cuman bedanya, kalau kurban itu kita kasih kepada orang kaya, maka itu namanya dhiyafah. Mati dhiyafah itu jamuan khanduri ngen. Oleh karenanya gonyan hanjit ke pulau sinyan ke paju. Dan hanjit ke sedekah karena khanduri ke gonyan. Tapi meta je pun gasin nyan adalah tamlik. Arti tak pemilik ke gonyan nyan le gecok si kurban nyan pun nak ke paju ke ke, pun nak ke pulau, pun nak kerja kurang lain terserah gonyan karena kami milik gonyan. Nyan beda urung dalam putimang si kurban. Maya gonyan urung kaya nyan dhiyafah. Si nyan adalah khanduri ke gonyan. Pujame gonyan karena gonyan urung kaum muslimin. Pujame urung kaya nya. Sehingga hanya ke pulau. Ya mana? Tapi menyaku urung gasin nyan terserah gonyan. Dia kecok si ke pulau pijit, ke pajuh pijit terserah gonyan. Ke sedekah pijit. Intinya bahwa si kurbannya boleh diberikan kepada siapa saja, walaupun orang kaya sekalipun. Namun tentunya berlebih le tajuk kepada urung gasih.